Mayong adlaw mga binati ug may nahal kong matalunon. Welcome to my channel. Welcome to Matalon. Okay guys. Kuan ron. Ikaduhang adlaw sa quarantine ho guys. Kaman di tayo mabuhat guys kay di man ta ka-duty guys ba. Nya okay. Man itong trabaho guys kay ilan kong di pa uli na to guys sa office na paano ko no, pero na-appeal mo lagi ko okay. Kanda guys na guys mangin ta guys, makasudaan na ta guys ani guys. Makasudaan na ta ani para atong ani hapon. Guys, mau ni ang kan guys. Kagaid na. Kenapa? Kagaid. Kasudaan ni guys.